godina Harargee bahaa sheekha keenya Sheekh Mahammad Saanii. Mee sheekha keenya Sheekh Mahammad Saanii wajjin turtii gaarii. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, obboleeyyan kiyyaa hooggantoota keenya kan maayasiitiidha hundumaahu akkasuma hooggantoota godina Harargee bahaa ulamaa'ii keenya kan awwadaa keessa jirtan baga Rabbiin guyyaa kanaan isinii fi kan biyya alaa jiruu fi kan nu keessa hin jirre kan amma safara keenya hunduma biyya teenya keessa jiru hundaahu baga Rabbiin guyyaa kanaan nu ga'een isiniin ja'a. As'adallahu awqaatakum kullu aami wa antum bi khayri isiniin jenna. Kana jechaa dubbiilleen teessanii sheekha keenya. Guyyaa tokko osoo wajjinaa sooynu waan gartee akka reefaalee magaan inni jiretti gaafa duraa waan uummataan gammachiiftan waan adda addaa isinirraa dhageenye achumaan hawaasni laata maaltu irraa as baha jechuudha jiranii. Akkumaan guyyaa san gammadeetti gammachuun oolan mee uummata naa gammachiise kan gammade saritti. Tunis dhugaadhaa yaadadhe akkuma sheeyni keenyummaa alimajaan jenna jiru gaafa duratti barannu guyyaa qaraan Allahu hannaanuu takka jenna. الله هنان اللهم هنان يا عليم العلم علمنا القرآن كاس جنة الحمد لله يا خنو خلق أتون مبيتا خدين جنك قرار الدجاسي ربي خمك جلتان الدود أجر وجهك خوال النمين نباسي أما يا عليم العلم علمنا القرآن قرآن برسيسي شوف درسا لكان جب إيسي قدي نجاسا تهري بريتشي على منسا ربي تيايا سو مسنوغ مسا قديرا دلا دلا في سيفا يا عليم العلم علمنا القرآن قديرا دلا دا قدي فتنا دربي رافق إيسي شوف فتنا بوتم منجول بدين فتنا أنا دانم في الليل دانم في الليل حروف قرآن قدي في بيا يا علم العلم علمنا القرآن خوتا قرادان جائسنو خددني ديفنا نتندركنو بروساني فينا نتنجبنو نبيكم سخينيان اتنيربنو خنو ددو بيخي سنجرتو نجا يا علم العلم علمنا القرآن حجاب قلبي في قر الرابني كل وان جباتي سمان غياني يا دواهن دراسين فيني وان بربادن انداسين اركتني دوا وهيوتو تهخي مقا يا علم العلم علمنا القرآن وهم انجينو نران هنكسو دچينو جتيني خسن قلبسو ني آخر اللي سنها سبلسو خدو هنگاسو راس كنا شفسو وانين جيم بيخا الرب بيخيا يا علم العلم علمنا القرآن نمني دور کے جولے مجلس دفو خانی گرساتو ربی تجفو دور کو فیالے دیون گلفو وانی کبو خیسا اسا حاففو دور کی لالی آبو سیف باتی اتا يا علم العلم علمنا القرآن أكاسي تيا لكي ساكا تيلا يا والربيا نفي لا فادا رب التينيا رب سيا أبو لا فاكفيا يوم يتنكر الراس فرتو إيا يا علم العلم علمنا القرآن أكاسي قان ما يادنا ما شاء الله مشاهدنا القرآن برسيس كنو والكيس جري نگر تو دينو برا أكاد جخيساتو تو نگر رے أكاسي ربي حافظيسو شرنيا نما خني سبل إسا إني سن أما خني سبل إسا إني سن أما لف ربيتين إني دما سني وجنتين يو أرما تربما بدين كام بل إسا بربدان هما يا علم العلم علمنا القرآن Ani dadabada dandayan suma watakan kajeltu dandayuma Rabbi no mijjeisi abri kulluma ya dawa qalbi dadi kishulluma sumatti waywada khosum adawa يا علم العلم علمنا القرآن
akkasiga جزاك الله خيرا يا الله دردو. أكبر. شيخ نجلا بدي. عبد الغفور بشيخ احمد عبد العزيز كان خيزه التلال akkana jette kisa nama hunda itti ababe bar waan hundi itti abamne asuman daawwattoota kan nama hundaati ni yaadata nama abbootiin teenya durirraa gaafa ijoollummaarraa akkasitti as dhufanii waan islaamummaa tana nama bareechu du'aayii waan adda addaa tolchan isiniin jecha hadara nama wanni kanaa bira jirtu tatanarra bareedduudha bira jirtu hedduu jira kan nuti waan qabne akka eeruu nuu kannatan akka isaan bira dheenu akka asbaabnu isiniin jecha Sheekh Muhammad Saanii naa jaabisan kun yeroodha dubbatu ijoollee isin fakkaata ammoo laakiin umriinsa walillaaleen gaaf tokko hojii deemne achi booda abbaanuma jeniin illee namni nu bira abbaa jaadini akkasumatti gaa lafa buleessa wallee nin aarreensa nin aarreefi kanatti gartee foollisaa kun ijoollee fakkaata malee isaa aaruun imma dura rabbiin kiyya nan garsiifne tafsiiraa fi muslim namni isarraan qara inni madabi ogguun efe nama tokko tafsiiraan himnu yookaan quraanaan himnu yookaan kaan hin himnu waan biraan beeku jechuu mi bir tani irratti raajii sittaatee dubbatta malee. nama toohida durarraa dhageenya isa. Darasaa toohidaa jedhaniiti akkana waliin dhaabbatanii yaa'an. Toohidumaa'u. Darasaa hadiisaa jedhaniiti. Darasaan hadiisaa sun toohida himti jedhan. Gaafni sun gaafa safaraatii beeka irraa miti. Egaa safaraan jaaramee jiru laa sanoo sabaatti booduma haruma kana. Jidduma tana. Akkana waliin dhaabee darasoota kana oofa. Darasoota goofaree fedhotota sunnaa eeggatu. Ajee? Ammoo inni oguu san irratti qaadaan ni ilaalla jennee karaa baana ishee isaanii kan hedduu gurrisaa deema. Waan addaa takka fide ulamaa kanarraa hadiisa qaraayisuudhaan beekama, toohidaan beekama. Kanarratti isa beekan akka duraatii miti. Saniifuu nama buleessa durirraa qaraayisaa ture. Akkana barga afaan alim magaan, baa magaan, taa magaan, alim magaan kan jedhu sanqa. Yaa Rabbi sabagaan anaa dibbee dhawaaf gaafa san ijoollee dibbeen jennaaban nuti. Kanan baanee akkana mana keenya biraan janaazaa ol yaa'an. Alim magaan, baa magaan, taa magaan, alim quraan magaan, sallimnaa min balaa, najjinaa min afaa, zamaa yaa Allah jedhee. Gaafa sanya akkasitti jennaa bire karaa baanee laalla akkana darasaa toohidaa jedhani ani wanni itti toohida kana beeku sheekha keenya tokkotu olluma isaaniiti soddaa keenya illee xiqqishoo hidhata sheekha tokko kamullu kana sheekha nuur jedhanii jira walitti hidhata qaba waan san hedduu haasawama garuu faallaa isaatti sheekha toohidaa kana haasawama. Kanaaf hedduu karaa baanee laalla nama bulee isa nama toohidaa illee qaraayisuu musliim kana tafsiiraan nama beekamaadha. Saniifuu itti hafuuni anillee seenaa isaanii hedduu bal'isuun ta'e abbummaa ifeema. Assalamu kanaaf guyyaa dabree hurna kana keessatti arragaa guyyaa idaati rabbiin nu ga'e guyyaa kana keessa takbiirtaa godhaa turtan akkasuma sadaqaa turtan akkasuma tasbiyaas godhaa turtan akkasumatti sadaqaa hiyyeessaa waa hunda dalagaa turtan jechuudha. Dalagaa keenya san hunda akkasumas soomanaan kan ture jira jechuudha guyyaa saylan dabre kana. Kanaaf akkasuma kana hunda rabbiin isinirraa haa qeebalu. Obboleessa keenya kan mana isaatti walitti qabamne ustaaza keenya beekamaa Sheekh Jamaal Haaji daa'ii beekamaa kan biyya tana akkasitti qilleensumarrattuu biyya walitti hidhuu fi daa'iidhaan beekame kana. Insha Allah mana saati kan amma irraa haasoynu akkasuma obboleeyyan keenya Sheekh Jamaal Aliyyiitii fi akkasuma Sheekh Abdurrahman Daammotaa isaanis ka duuba teessoo tana nuu miidheessee iidarratti akka bashannanu nu taasise har'aan tana gama hajjiidhaa kutanii rabbiin isaanirraa haa qeebalu hajjii gaarii hajjii qeebaltii rabbi haa godhuu fi akkasuma garteetiin hajjan mabruuran wasa'ayan mashkuuran wazamban maqfuur rabbi haa godhuu fi jechuu barbaada. Kanatti aansinee teessoon teenya tun har'aan tana wasana malee gammanne nuti. Gammachuun wasana hin qabne akkuma sheekni keenya Sheekh Abdallaa Sho'ii bireefu dubbatan duratti sheekkan aammin wal jalaan jedhanii aammini kan tani qalbiirraa buqqaati wal jalaa jechuu jirra. Wahirra wal jaalan. Ulamaa'ota keenya maayaasiitii keessa jiruu fi akkasuma Harargee bahaa keessa jiru hundummaanuu kan dhudhukkubellee ulamaa keenya gurguddaa kan
du'ees rahmata rabbi haa godhuuf sheeka keenya guddaa shee Adam Tuulaatiifis rahmata haa godhu warra fakkaatoo isaanii kan dachii jala jiran rabbi rahmata haa godhuufi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر.